Yes, reka twongere tubasuhuze tubifurize ibihe byiza tubifurize igitondo cyiza igitondo cyuje umugisha kuri mwebwe mutega amatwi ndetse mugakurikirana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Turi ku gitondo cya tariki ya 6 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026. Nshuti bavandimwe, turabana namwe muri byinshi bikomeje kugenda bitambuka, by'umwihariko birimo amakuru akomeje kugenda avugwa ni mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bidatinze turahera ku mirwano ikomeye cyane ikomeje kugenda yumvikana mu misozi miremire ya Minembwe, aho bivuga yuko ibitero bikomeye cyane by'indege za Sukhoi 25 ndetse na drone CH4 by'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse na coalition yabo bikomeje kwararika bikomeye cyane ibirindiro by'inyeshyamba za M23 ndetse na Twirwaneho. Turaza kugenda tureba intambara irimo irasatira ikibuga cy'indege cya Kisangani, ariko nyamuneka FARDC yamaze kugenda izana umuti w'ibitwaro bikomeye cyane M23 muri iyi minsi irimo iragenda ikoresha. Turaza gukubitira mu kibaya cya Ruzizi tubabwire imirwano ikomeye cyane igambiriye gupfumura ibikuta by'ubwirinzi by'inyeshyamba za M23 abazarendo, by'umwihariko bakerekeza i Bukavu. Turaza kugenda tureba ibyari byo, tuze gukubitira tubabwire muri situation uburyo bihagaze mu mujyi wa Uvira ndetse no mu nkengero zaho, aho bivuga yuko FARDC ndetse ikomeje kugenda imishagira ibisasu bikomeye cyane muri defense zicungamiye uyu mujyi wa Uvira kugira ngo barebe yuko igisirikare cya leta ya Kongo cyagenda kibona security ukwiyongera gukomeye cyane ko ingabo z'u Burundi mu bice bitandukanye nabyo bikomeje kugenda biteza inkeke. Benshi baravuga bati inyeshyamba za M23 zishobora kuba zigiye guhura n'akazi gakomeye cyane, by'umwihariko aho bigaragara yuko uruhande rwa coalition rwamaze kugenda ruhindura uburyo bw'imirwanire. Turaza kugenda tureba ibyari byo ubumwe bw'Uburayi, leta zunze ubumwe za Amerika bamaze kugenda bongera bubura dosiye zabo z'ibihano ku gihugu cy'u Rwanda, ndetse ku munsi w'ejo nibwo nyakubahwa Perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda yatangazaga yuko uko byagenda kose ibihano byose bafatira u Rwanda rutiteguye kuba arwashyira hasi agapira mu gihe FDLR yaba igikomeje kugenda irwanira mu mashyamba ya Kongo ndetse igakomeza kugenda ishyigikirwa n'ibihugu bitandukanye by'amahanga. Turaza kugenda tureba ibyari byo, ariko nanone tukiri aho ngaho muze kudukundira, mudukore subscribe, mudukandire like, mudukandire share, mu by'ukuri ibiganiro byacu n'amakuru yacu abikomeze kugenda bibanezeza aho muherereye, ariko nanone mujya mu mwanya wahariwe ibitekerezo mutwandikire, mutubwire mu by'ukuri niba hari ibikwiye kuba byagenda bikosoka mu makuru tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Nibyo rero, reka duhere ku mirwano ikomeye cyane ikomeje kugenda yumvikana mu bice bitandukanye. Amakuru agaragaza yuko imirwano irimo iragenda isatira ikibuga cy'indege cya Kisangani, ariko nanone bigakomeza kugenda bigaragara yuko inyeshyamba za M23 muri iyi minsi zifite akazi gakomeye cyane, aho barimo baragabwaho ibitero mu buryo budasanzwe. Ni igisirikare cya leta ya Kongo cyamaze guhindura uburyo bw'imirwanire, aho bivugwa yuko tayari abacanshuro ndetse n'abasirikare baturutse mu bihugu bitandukanye, by'umwihariko aba expert mu by'indege z'intambara bamaze kugenda bagera ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ubu rero biravuga yuko 23 yaba ikomeje kugenda ihangana n'igisirikare gitandukanye birimo abo muri coalition benshi batandukanye. Amakuru rero akavuga yuko nanone Wazalendo na FARDC bakomeje ibitero byabo byerekeza i Bukavu. Ku munsi w'ejo nibwo twakiraga amakuru avuga yuko Wazalendo, FARDC, ingabo z'u Burundi baba bongeye kubura ibitero byabo mu kibaya cya Ruzizi ndetse berekeza mu bice bya Sanje Ruvunge ndetse na za Kamanyora, ariko main objective cyangwa se impamvu y'urugendo rwabo n'intambara barimo barashoza ni ukwerekera hariya Ikavumu, bikaborohera kuba bahita bakomeza bajya i Bukavu. Ngira ngo twababwiye uburyo ikibuga cy'indege cya Kavumu mu minsi yashize cyagabweho ibitero, ndetse bivuga yuko Wazalendo bafungiye mu bice bya Katana, aho bivuga yuko bakomeje n'ubundi kugenda bagura imbibi zabo kugira ngo bajye guhangana na defense z'inyeshyamba za M23. Andi makuru rero aravuga yuko imodoka z'ingabo za M23 zavaga mu gace ka Nyangezi zerekeza mu mujyi wa Sanje zagabweho igitero gikomeye cyane, ndetse biravuga yuko itsinda rimwe ry'abo basirikare berekeye aho bita mu Misaya yo hagati cyangwa se muri Middle Plateau, bigaragaza yuko mu by'ukuri hari umugambi ukomeye cyane wo kugota Sanje Ruvunge ndetse na Kamanyora, byose igisirikare cya leta ya Kongo ndetse na coalition muri rusange
bakaba bakomeza kugenda babyigarurira. Amakuru rero akavuga yuko abageze Isanje mu misozi ya Kibunambo ndetse abasirikare bakomeje inzira banyuze mu gace ka Kigoma, Muhanga, Mujaga, Mugaja ndetse aho bivuga yuko biteganyijwe ko bafata umuhanda wa Pyashatu ndetse ubageza mu misozi ireba umujyi wa Uvira. Biravuga yuko rero ibi byose birimo biragenda bikorwa kugira ngo FARDC ikumire yuko defense za M23 ziherere hano mu kibaya, mu gihe bafata icyemezo cyo kongera kugaruka i Buvira byasa naho bibagora, kubera yuko ibimenyetso biri kugenda bigaragara. Mu by'ukuri biragaragaza yuko FARDC n'ubundi igifite umugambi, M23 igifite umugambi wo kongera kugaruka muri uriya mujyi wa Uvira. Amakuru rero nanone agakomeza kugenda agaragaza yuko intambara ya M23 tayari yamaze kugenda yimukira mu Kivu. Ni ku munsi wo kuwa 4 tariki ya 5 Gashyantare mu gitondo cya kare, FARDC ifatanyije na Wazalendo biravuga yuko birukanye inyeshyamba za M23 ndetse nyuma y'imirwano ikaze yabereye mu gace ka Kivuma ndetse n'agace ka Kanyangohe mu bwami bwa Bwito muri teritwari ya Rucuru mu mujyi muri Kivu y'Amajyaruguru. Abaturage bivuga yuko batangaje ko abo bagabye igitero baturutse mu gace ka Mweso muri teritwari ya Masisi, bashakaga kwigarura uduce tw'ingenzi turi nko mu birometero 5 uvuye mu birindiro byabo. Ibitero byabo kandi biravuga ko byahagaritswe, bituma basubira inyuma berekeza muri Mweso. Iyi mirwano kandi biravuga ko yateye iyimurwa rishya ry'ubutabazi, imiryango myinshi yahungiye i Mweso ndetse n'agace ka Muhongozi, bamwe bacumbikirwa mu mashuri ndetse no mu bindi bikorwa bya leta bitandukanye, aho bivuga yuko hari n'abakeneye ubufasha bukomeye cyane. Muri teritwari ya Walikale naho FARDC Wazalendo biravuga yuko birukanye inyeshyamba za M23 muri teritwari ya Walikale mu gace ka Banamulema, itsinda rya Kasimba ahitwa Karinga. FARDC ifatanyije na Wazalendo birukanye abarwanyi ba AFC M23, aho bivuga yuko kuwa 4 mu gitondo umunyamabanga w'umuyobozi wa Kasimba yavuze ko abagabye igitero baturutse mu gace ka Mpeti, kimwe n'ibirindiro bikomeye by'inyeshyamba muri ako gace, bari bagamije kwagura aho bagenzura. FARDC na Wazalendo bivuga yuko bahanganye nabo birakomera cyane, bituma basubira inyuma berekeza mu gace ka Mpombi muri Barinda mu kwihorera ku nyeshyamba zarashe ibisasu mu mudugudu wa Karinga, bitera ubwoba abaturage benshi bahita bahunga. Amakuru y'umutekano kandi yemeza ko Karinga igicunzwe na FARDC na Wazalendo, ariko ibintu bikaba bikomeje kugenda bihinduka. Mu byumve neza yuko mu by'ukuri iyi ntambara iri mu burasirazuba bwa Kongo nayo ikomeje kugenda isa naho ihinduka umunota ku munota, isaha ku isaha, ibintu bigenda biba ibindi. Fizi mu gace ka Rurenge biravuga yuko rwose tayari hamaze kugera mu maboko y'igisirikare cya Wazalendo, ndetse abanyamurenge barasaba ifatwa rya Ruberwa ndetse na Moise Nyarugabo. Muraza kugenda mumenya ibyo ari byo. General Muzalendo Omar Nyamutaga arakomeje kwiyemeza ko no gukorana ubutwari ku rugamba rwo kubohora igihugu. Abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge batangaza ko barambiwe ibyo bise gukinishwa no kuyobywa na Azarias Ruberwa ndetse na Moise Nyarugabo. Bakaba basaba ko bafatwa bagashyikirizwa ubutabera. Imirwano yo muri Itobwe rero muri Mwenga muri site Kivu muri sekiteri ya Itobwe muri teritwari ya Mwenga ahakikije uduce twa Rurenge, haracyari imirwano hagati ya Wazalendo bafatanyije na FARDC, bahanganye n'imitwe y'inyeshyamba irimo Twirwaneho, Red Tabara, M23 nk'uko bigaragara. Wazalendo kandi bavuga ko bakomeje kwihagararaho ndetse no gukomeza kurinda ibice bamaze kugenda bagenzura. Urugendo rwa General Makanaki narwo rwavuzweho. General Makanaki ari mu ruzinduko rw'akazi mu kibaya cya Ruzizi agamije guhumuriza abaturage nyuma y'ibihuha bivuga ko ngo hari izindi ngabo za M23 ziri kongerwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. FARDC kandi nayo ivuga ko yahaye igiharu inyeshyamba. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC
zatangaje ko nyuma y'iminsi 5 y'imirwano muri Fizi zahaye igihano gikomeye abarwanyi batwirwaneho Red-Tabara ndetse na M23 n'abafatanyabikorwa babo nk'uko babigaragaza. Imibare yatangaje ko igisirikare abarwanyi bagera kuri 34 ba M23 batakaje ubuzima, 14 batwirwaneho nabo ngo bahatakarije ubuzima, 12 bafashwe mpiri, intwaro zitandukanye zafashwe, igitutu gikomeye gikomeje gushyirwa ku mwanzi nk'uko babigaragaza. Ariko inyuma y'iyo mibare hari ishusho, hakomeje kugenda hagaragaza ishusho y'akarere kahindutse urubuga rw'intambara ivanze cyangwa se icyo bita hybrid, aho inyungu z'igihugu byo mu karere, imitwe yitwaje intwaro ndetse n'imbere mu gihugu bikomeje kugenda biteza akaga gakomeye cyane hano kuri ubu butaka bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turi bugaruke nanone tubabwire yuko nyuma yuko ku munsi w'ejo bundi mu by'ukuri igisirikare cya leta ya Kongo by'umwihariko cyamaze kugenda gitangaza yuko cyahanganye n'ibitero bikomeye cyane bya drone za M23 byaraciwe ku kibuga cy'indege cya Kisangani, ndetse Perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo amaze kugenda asohora itangazo rikomeye cyane ndetse n'ibyo agiye gukorera izi nyishyamba za M23 zamaze kugenda zigera mu ntara ya Copo zirimo zirahungabanya bimwe mu bikorwa remezo. Turaza kubabwira naho uburyo bihagaze. Nanone kandi imyigaragambyo ikomeye cyane ikomeje kugenda igaragara mu mujyi wa Bukavu, aho abaturage bakomeje kwamagana za M23 zaba zirimo ziragenda zituma abaturage bagenda bimuka muri uriya mujyi wa Bukavu kubera gushinzwa bimwe mu byaha bikomeye cyane, ndetse bamwe mu baturage bari kugenda bashinzwe ubugambanyi yuko baba bari kugenda bagambanira izi nyeshyamba za M23. Turaza kugenda tureba ibitero bikomeye cyane bya Wazalendo na FARDC, aho bivuga yuko nyamuneka bamaze kugenda bataka ibirindiro bya M23 biherereye muri iki kibaya cya Ruzizi. Ngira ngo tumaze iminsi tubabwira abagabo barimo Maimai Ngoma Nzito, barimo Maimai ya Kutumba bamaze gufata icyemezo gikomeye cyane bo gukura ibitero byabo hara mu mujyi wa Uvira bakabyerekeza i Bukavu, by'umwihariko babanje gukuramo defense z'inyeshyamba za M23 ziherereye Kamanyora, Sanje na Ruvunge hano mu kibaya cya Ruzizi. Turaza kugenda tureba amakuru aturuka i Goma. Leta zunze ubumwe za Amerika zamaze gusaba M23 gufungura ikibuga cy'indege cya Goma, bitabaye ibyo ngibyo bakabikora ku gahato, ndetse kandi ibihano bishya byamaze kugenda bitegurirwa igihugu cy'u Rwanda, aho ambasade ya Leta zunze ubumwe za Amerika mu gihugu cy'u Rwanda n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye Leta zunze ubumwe za Amerika zamaze kugenda zigaragaza yuko aribwo by'aka karere ka Afurika burasirazuba byagiye mu by'ukuri bigaragara mu bikorwa Leta zunze ubumwe za Amerika itigeze igaragaza yuko mu by'ukuri yishimiye. Turaza kubaramburira aho ngaho tuze kugenda tureba uburyo bihagaze. Ariko nanone mu gace ka Rurenge, aho bivuga yuko Wazalendo bamaze kugenda ikigarura muri iki gitondo, aho bivuga yuko abanyamurenge basaba ifatwa ry'agace ka Ruberwa, ndetse basaba yuko mu by'ukuri ngo hafatwa uwo bita Azarias Ruberwa ndetse na Moizi Nyarugabo, kubera yuko ngo mu by'ukuri bakomeza kugenda bagaragara nk'abagambanyi b'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru turaza kugenda tuyakomereza ko bita General Muzalendo Omar na Mutaga, aho yakomeje kugenda yiyemeza ko agomba gukorana ubutwari ku rugamba rwo kubohora igihugu. Abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge bamaze gutangaza ko barambiwe ibyo bise gukinishwa ndetse no kuyobywa Azarias Ruberwa ndetse na Moizi Nyarugabo, bakaba basaba ko ngo bafatwa bagashyikirizwa ubutabera. Imirwano kandi biravuga yuko imirumvikana mu gace ka Itobwe muri Mwenga, naho ibintu bikomeje kugenda bihinduka umunota ku munota muri sekiteri ya Itobwe. Ahangaha niho ibitero bikomeje kugenda byumvikana, aho igisirikare cya leta ya Kongo n'ubundi kigikomeje gahunda yacyo n'urugamba rwo guhangana n'inyeshyamba za M23 badashinza kugaragaza yuko zaba zifatanyije n'igihugu cy'u Rwanda. Imirwano kandi muri Itobwe mu by'ukuri yaba irimo iragenda ikomeza. Amakuru rero akomeza kugenda avuga yuko muri teritwari ya Mwenga ahakikije uduce twa Rurenge haracyari imirwano hagati ya Wazalendo bafatanyije na FARDC, ndetse bivuga yuko bahanganye bikomeye cyane n'imitwe y'inyeshyamba irimo Twirwaneho, Red-Tabara ndetse na M23 nk'uko bimwe mu bitangazamakuru byandikira ku butaka bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byakomeje kugenda bigaruka kuri izi nkuru. Amakuru kandi akagenda avuga yuko mu by'ukuri imirwano iri kugenda iba muri iyi minsi ariyo irimo iragenda iteza inkeke zikomeye cyane cyane yuko inyeshyamba za M23 zaba zaramaze kugenda zihindurirwa uburyo bwo kurwana bwo guhanganwa nabo. Amakuru rero avuga yuko FARDC yamaze kuzana indege zose zishoboka. FARDC izana imodoka zihetse ibitwaro by'ubwirinzi,
Ibi byose niko biri kugenda bigezwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho bivuga yuko izi nyeshyamba za M23 muri iyi minsi zifite akazi gakomeye cyane, bagomba kurya barimenge kubera yuko igisirikare cya leta ya Kongo cyamaze guhindura uburyo bw'imirwanire. Ni M23 rero bivuga yuko nyamuneka ngo igihugu cy'u Rwanda cyaba kirimo gisa naho gishyigikiye ibikorwa byayo, ariko abaturage akaba barimo baragenda bishyura ikiguzi cy'intambara kubera yuko ngo twirwaneho na M23 barimo baragerageza guhangana n'ingabo za leta na coalition muri rusange. FARDC yagaba ibitero ishaka gusenya defense za M23, abaturage bakaba aribo babigenderamo. Ni nayo mpamvu General Sematama yamaze kugenda asabwa yuko kubwe bibaye byiza yafungura cyangwa se yareka iyi ntambara, n'ubundi leta ya Kongo ngo yo ntacyo ibaza abanyamurenge, ahubwo ngo Sematama akagerageza uburyo iyi ntambara we na General Sultan Makenga bareka kuyerekeza muri biriya bice, kubera yuko ngo nagiye abaturage bazicara batari victime b'iyi ntambara mu gihe icyo ari cyo cyose abo igisirikare cya leta ya Kongo gihanganye nabo bakirwanira mu baturage. Aka rero ni akaga gakomeje kugenda kagwirira abaturage, aho bivugwa yuko nanone indi mpamvu benshi bagaragaza yuko yaba iri gutuma mu bice bya Mirenge bya Murenge mu misozi miremire ikikije hano muri Murenge, ubwo turarebaza imisozi itandukanye irimo Minembwe, Mikarati, Bijombo na hano za Mikenke, aho hose ngira ngo ni muri teritwari ya Fizi mu bice bya za Minembwe. Hari amakuru avuga yuko haba ari base mu by'ukuri, nubwo bo babifata yuko ngo ari ubutaka bwiza bwo kororeraho ndetse ikaba ari na gakondo yabo, leta ya Kongo yo yamaze kugenda igibona yuko ari cyo gice cyonyine isigaraje kugira ngo barebe yuko hakorerwa ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ajyanwe mu gihugu cy'Ubushinwa, kubera yuko igice cya Kivu y'Amajyaruguru igice kimwe cyose amabuye yaho ahaturuka ajya hehe, ajya mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo rero barashaka gusenya cyangwa se barashaka kureba ko bavumbura ibindi birombe muri ya misozi miremire, by'umwihariko akaba ari byo byatuma bagirana amasezerano n'igihugu cy'Ubushinwa, kubera ko mu bihe bidasanzwe igihugu cy'Ubushinwa cyamaze kugenda gifasha iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ndetse iyi Kongo ikaba irimo amadeni akomeye cyane igihugu cy'Ubushinwa. Mu gihe rero batakora ibishoboka byose ngo bashake ubucukuzi cyangwa se amabuye ajya kuriha amwe mu madeni iki gihugu cya Kongo gifitiye leta y'Ubushinwa, mu by'ukuri byaba ari akaga gakomeye cyane, kandi mu by'ukuri bigaragara yuko iki gihugu cya Kongo cyaba kirimo kiragenda kijya habi mu buryo bugaragara. Turaza kugenda tubabwira nanone andi makuru avuga yuko garuke mu bice bya Poizelo hacyumvikana urusaku rw'amasasu nyuma yuko ahangaha hamaze gukontororwa n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Ubu muri Kivu y'Amajyepfo FARDC yahateye ibirindiro, ndetse ikiza kigaragara kiri ahangaha nuko inyeshyamba za M23 zirimo ziramburwa ibice kuva iyi ntambara yatangira, nibwo FARDC yagera muri faze yayo ya nyayo kandi nzima, aho bivuga yuko nyamuneka ibice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyepfo birimo biragenda byigarurirwa. Inyeshyamba za M23 zirimo zirasenyerwa ibirindiro mu buryo bukomeye cyane. Turaza kugenda tureba nanone ubutumwa bukomeye cyane bwakomeje kugenda buhabwa Wazalendo, bavuga bati nyamuneka mukomeze mwatake, nyuma yuko ibitero bikomeye cyane bitegujwe inyeshyamba za M23 ku muhanda uturuka Ibuvira werekeza Ibukavu, by'umwihariko baciye mu bice bya Sanje, Ruvunge ndetse n'Akamanyora. Ahangaha biravugwa yuko rero intambara ishobora kuba igiye kuhafatira umurego. Inyeshyamba za M23 kandi nanone zifite ibirindiro muri teritwari ya Mwenga, biravugwa yuko ahangaha naho ibitero bikomeye cyane bya FARDC birimo birifashisha drone, barimo barabarimbura mu buryo budasanzwe. Turaza kugenda tuhareba uburyo bihagaze, tuze gukubitira mu bice bitandukanye, tugaruke mu mujyi wa Goma turebe amakuru avuga yo uwo bita Ibalange cyangwa se Ibalanki. Uyu nguyu mu by'ukuri murabizi neza yuko ari umwe mu batavuga mwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa wamaze kujoyininga inyeshyamba za M23. Ku munsi w'ejo yatangaje byinshi, by'umwihariko ku bijyanye no kuba atarajoyininga neza 100% izi nyeshyamba za M23, ariko ikiriho cyo nuko kuba yamaze kugenda agera Goma haba hari ibimenyetso bigaragaza yuko 100% yamaze kugenda yiyunga n'uyu mutwe. Turaza kugenda tureba ibyatangajwe n'uwo bita Chigonza. Uyu nguyu
no umusirikare ukomeye cyane mu gisirikare cya leta ya Kongo, bamwita Lieutenant General Chigonza Nduru Jacques, umugaba mukuru wungirije wa FARDC ushinzwe ibikorwa n'ubutasi, aho bivugwa yuko amaze kugenda agera i Beni muri Nord Kivu, ndetse biravugwa yuko tariki ya mbere Gashyantare umwaka wa 2026 ku munsi w'ejo nibwo yagiranye ibiganiro na defense z'abasirikare ba leta ya Kongo baherereye muri Beni. Turaza kugenda tureba uburyo bihagaze ndetse n'ibyo baje kugenda baganira. Ubutumwa bukomeye cyane bwamaze kugenda butangwa na coordinateur w'intara ya Kivu y'Amajyepfo, turaza kugenda tubabwira ibyari ibyo. Uyu nguyu ngira ngo yitwa Jean Jacques Perusi, yamaze kugenda atangaza yuko agiye gufasha abashobora kuba bamuhangana na defense za M23 ziherereye cyangwa se zicungamiye umujyi wa Uvira, ubwo ziherereye mu misozi, ndetse yoherezeyo defense za FARDC Hibu Special Force bajya guhanganirayo nabo, cyane cyane yuko bikomeje kugenda biteza icyugaza gikomeye cyane kuri uriya mujyi wa Uvira, mu gihe uyu mujyi mu by'ukuri amakuru akomeza kugenda agaragaza yuko mu by'ukuri uyu mujyi ushobora kuba ugiye gutekana.